he's not online yet, but we'll definitely... Kigomano kia magavana gia kumurika makinya maria matacukitio kuhitana na murimu wa COVID-19 gigithie na mbere. Gavana wa kaunti ya Migori Obado auma igoti-ini akigeria gwetetera thiini wa cira wa ungumania uria mugumeire hamwe na ciana cia Kenya. Obado akinyire igoti-ini ria Milimani guku Nairobi mbere ya mucirithania Lawrence Mugambi mari na ciana ciake thutha wa gukorwo thero kuma muthi wa gatatu kiumia kihituku. We are heading towards a very bad direction whereby if I don't want you and I can manage to get members of the press, then I'll ask you just to brand that guy whatever it is. Mugambi agiathana Obado ndakagerie kurangithia maguru wabici-ini yake na mweke uria kuheo ni wa kugira indo ciake na ndagacoke wabici-ini yo ya muingi ringi nginyagia riria cira wake ugatuithanio. Zakaria Okoth Obado will pay a cash bill of Kenya shillings 8,750,000. In the alternative, a bond of 20 million shillings plus a surety-like amount. Kurekererio Obado na bodi ya shilingi milioni 8.7 na ciana ciake na bodi ya gatagati ga shilingi milioni 2.5 na milioni 3. Mugambi ningi ni amathire maneane passports ciao kuonania gutire mundu gwitikirio kuma nja wa itoka cia Kenya. Investigating officer shall provide all the names and identity numbers of all the accused in this case, whether with or without the passports, to the Director of Immigration, who is hereby ordered to block the exit from the country by any of the accused persons unless authorized by this court. Obado na ciana ciake maracukirwo ungumania gwa ciringi milioni 73 gukirikana gicunji kimwe gia kigina giki kiahuthikire kugura nyumba mwena wa Loresho iria andikithirio ritwa ria mwari wa Obado. Gina kuo ciro ria ugumeirio ria wari gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu agikwirwo kugumia ciringi milioni 548 ndunathie na mbere thutha wa Waititu kwa gwikinya igoti-ini mawakiri ake makiuga ni murwaru. Na kuo kaunti-ini ya Mombasa mubunge wa Malindi Aisha Jumwa ni kinyire igoti-ini agikwirwo gukorwo ngumitie kigina kia muingi thitango iria reganire nayo na rekererio na bodi ya ciringi milioni 2 mbeca farifari kana muigana wa ciringi milioni 5. Mimi I remain the same. Hata wakijaribu kunisukuma I will not bow. Nataka niwaambie ya kwamba yale yote ambayo yanafanyika kila mtu anajua ni sababu ya my political stand, my political position ambayo mimi nimechukua katika nchi hii. Jumwa aratidiria akihugo mahuri muthenya wa ira guku akiuga mathina make mothe maumanite na murugamo wake wa kiuteti guku akiuria honge cio thuthuria itigetekire kuhuthirwo kiuteti.